kiyirte qur'anun ayete kiyawa ege maana ungeni finama adien amalu ko finama nuwata kirti ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadithul takum hadith kiyawa finama eyan amalu ko finama algon menna hamainge naqulu ko din ilmu erinnan ege ajura thawab libe ya ilmu eringe sababun ege kuriga ilmu erinna ajura thawab libe egotun uriha muhaddithunna uriha ilmu eringe darustaka wad nasihattakum ilmi fada libiganna uriha insanunge fada thawaba darumage badal kirti ma rasulullah muhammadun sallallahu alaihi wasallam libe ya amal kura mihage he amalun dharrege min waras uni nuwe emi malobo ete akhum mihaka he for koddinu qur'anuge ayatin nasihate allah tabarak wa taala ge kalam rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ilmu weriyege heo bahe mihaka for koddinu makiyei ena adwe hiyes nehiyes ena qabul kuriyes nukuriyes miha gellum waani kamen adikiye egoti faada ki kummes duahakun emihako e bas handamwe ena sehen handamwe enen e for koddin ilmi faada e handamwe egen faada e libigem faana ehim vejjiya algon men emaseke kura miha no talgon men miha kay for koddi fina algon men neenge eta thawaba darumen algon menge fatuga allah tabarak wa taala umme duha ko liuban ves be fulako hewmaga gowalumuga heve miha ka for koddinumuga dahiveti wada nugannawa ei ajura thawabun furifawa